TKP Electric Bank Unit Member Zong te kanal paiswa Krista min se bai ka buk vek cheu ani Mṭkp Thuzir kum sang hi le som ni pani Zirlai palina le panga na hi TKP Electric Bank Unit lung le YouTube channel kal tlanga zirho angai dona caution program le rokho na sang sang awangin zirhun tora ruata kan zir thailo awangin program committee te ro man nei in hetia hian kan zirho dona ni tuna Zirlai palina TKP Inrelbawlna chati upa Dr. Lalsan hingafan chun zia kan zirho dona ni caution hi Krista taksa ani min BCM po hi Krista taksa ani TKP hi BCM peng chak chale risel caution tana chenfa kontak ani meka chuti rolling peng dangte aya poimo big ero ani chuanglo BCM in thunkhom dan zuzuin TKP po unit biale Mṭkp a inzom khomin chet na huang le tho dan sang poimo dan ero intluk vekin rongbol ani voina hian TKP Inrelbawlna tha chungchang kim changlo takin kan zirho dona soiho na hun thatak nein rotna thatak tak kan hlok pui ngei tur alo chwa thei nge ka be se ani BCM administrative structure BCM huang chunga caution le pol shong shong tinena inpum khata rong kan bol ho theina turin BCM in opkhom dan administrative structure hi thalai te hian kan shat ve thulani BCM assembly sang hi somni pakhatin BCM planning commission ro manna akom angin constitution thar man ani don ta a chumi zuya BCM in opkhom dan tla pui ilo clear ho te ang u BCM Inrelbawlna cha em le kan chevel namdang te po in zirchian tak anti chu BCM centralization system hi ani hemi ang hian BCM assembly hnuaya area baptist council pastor biaro relna le twal chung caution omin caution bungrua engkim mei unit TKP property zong tiamin assembly ta anni tichuan BCM constitution kai shwaina zuin inpum khatna le lungrol takin pathian ram zawna turin kan thokhowa kan tholom te po mani duang anga mang mei lovin BCM headquarters kaltanga rongbawlna turle twal chung in enkol na turte chen shangin filfai takin kaltir ani caution le hosa apiang an du dan danin an kal thei chuang lova ate le ri thei ber te ngai tha an ni heklo chemical phung chatak hi changthar jok te hian vongnu reng turin shiat chian angai hle ani BCM assembly hnuaya rongbawlna peng shang in khai khom dan ministerial structure chu hetiang hi ani peng pathum lian tak central mission le service te an oma heng te hian sanlam felfai taka in semin an hnuaya department le committee engmozat an omani tunma a fellowship organization department ti chinkha fellowship department ti nita in MBKHP Mṭkp le KNP te baka Mizoram punghua pa dingthar MBMP te enkolin fellowship organizer te hingpo secretary ti athak alo nita ani TKP Inrelbawlna tha nei tura poimo te BCM hnuaya fellowship sang ten mani huang chung chewa rong kan bolna a malak kan chul dan te kan har sana te ai ang lo hlom hle ang chuti rualin kan vaya mamo chu Inrelbawlna tha hi ani kong tam takin Inrelbawlna tha kan nei thei dan tur a soi theyanga soikim seng lo ma ila heng te hi lo zir ho don te ang pakhatna in enkol na le in kai shwaina hriat chian TKP hian in kai shwaina changtung le felfai tak aneya hemi chunga hian shwai tu le member ten rong an bawlna tur midang le pol dang tene na in deep dalawa ma an lak dan tur chiang takin a oma hei hi abik takin shwai tu ten an thrichiangin an ngai poimo hle turani in kai shwaina hi BCM hnuaya TKP zong khopui le thingtlang din hun in anglo tak te
tana arwal thei ang ber tura siam ani rualin afam kim thei tak lova rongbol na peng tam taka din hun azirin herrem atul na lai po a nge yang BCM Constitution le fellowship in kai shwai na te ngai poi mo le ken ko hi shwai tu te le member te mo phurna ani ti sha dreng turani panina in pum khata rongbol ko shan hi lal iswa krista taksa ani angin rual taka athan thei na turin TKP te hian ko shan pui le anwaya rongbol na peng sang te hi thopui thiama inti chakton angai hle ani tin TKP huam chunga po level sang unit pastor bial le Mṭkp huapin rongbol na kalpui angaya heng zong hi poimo bik omlovin anmo phurna le rongbol na huang adang lam mei ani ti sha a inpum khata rongbol ho thiam a poimo hle mei mitin ma ni huna in kai shwai na zom chunga chanem ngai taka ma lak theu hi ti dan tur thaber ani tin inpum khata rongbol ho na turata na thilpoi mo em mei chu inshat po na hlotling effective communication hi ani Mṭkp le bial unit te inkara thupoi mo in hlanton na hi apoi mo em ani unit huang chunga shwai tu te le member te inkar thlengin thuthar sha tur chi chu ahun taka in sha tir zung atul khovel changkan na changzel mila tun lai thiam na mang changkaya rongbol na hi kan kalpui zel atul em ani pathum na thentum gol shat chian pathian rongbol na kongpoi mo em chu thentum gol a chian hi ani lali swa rong kan bol na hian ni tin setana le atim tenen rongbol tharau bo chandam gola nein indona nei chinani men ma pa setana le athui shwai te hian an gol an hrechiang hle a an thopui te ne na intiboi mya lovin chan nem ngai le taima em in an thok chinani heti la hian TKP te ve thung hi chu chung lam le pon lama rongbol na ti bahla theitu hi an tam em a tha hau lova chan angai ani chu wangin chalai member mun sanga level sanga rongbol mek te hi kan tuma chiangin lal I chua hne na tharau bo mei tur shwai khom turin mani hmuna mani mazon thewa rin taka thok tur kan ni palina shwai tu le member 10 mani din hun le ti tur chian achul sipai pol hi chaktak ani theina tur chuan shwai tu thatak an angai rualin shwai tur sipai thatak thuoi le shwai nuam tak an angai shwai tu din hun le mo phurna hi tu ko wa po ta thei ani a engdin hun po a te hian engdin hun po a te hian mani mo phurna hi sha chian angai em ani shwai tu te hian BCM Constitution le TKP in kai shwai na milin member active le saklo ber te po huam kimin pol kai shwai tum angaya min zirmi tak ni po atul ome shwai tu te chuan an rongbol dan hi an hun tong mek nen a in milem an program siam te hian an member saklo le hlazok te a ko thleng zawem ti te hi an sut fo tur ani a ti dan ngai hi hun tong mek atan atok zawem ti ngai to fo tur ani tin member tan chuan amo phurna churin taka shwai tu te choi oma thu oi le shwai nuam taka oma shwai tu te thlop tu ni hi ani member tam tak shwai tu te thin lo na mulian em a du khop lo em a soisel chin te hi shwai tu din huna ding tlak mang lo an lo ni ve le hlo po a angai na shelo le chuan lam nei tam an ni du viau mei pangana rin taka tun lai mila rongbol na herrem ring tu te chu thi thlenga rin oma tura thupek kan ni a ni tina krista ta na nunga rin taka rongbol tur kan ni
rin tura in fui na hian sum wong tu te chau akok lowa ma ni mo phur na theu len chwa konga rin na hi atum chu ani ka mo phur na ka hlenem ti ma ni in te fo tur ani TKP huanga rongbol zel na tura thil poi mo tak mei chu hun danglam zel mila rongbol na herrem hi ani pathian thu in ni te hi a thatlo awangin rem chan na te le zel ro u ti a min shil angin kan khovel hun danglam zel milin rongbol dan te po her danglam atul ani shipui rat thak tak awanga zalen taka rongbola che chwa nei theilo huna po worship le activity dang man ro atan changkai thei ang bera virtual platform le social media internet le information technology te man thiam ve zel po atul ani hemi tur hian shwai tu te anin toy siam zung zung atul le tinung tu chu tharawani ti ani angin TKP Inrelbawlna chale rongbawlna nung kan nei theina tura poimo ber mai chu tinung tu tharau thiang him tela rongbawl hi ani TKP te rongbawlna tharawa ti nun ani theina turin member te ti tur pui ber te chu Bible chiar le tong trai ni in tong trai pui te hi kan momo ema shwai tu ten member te an dil sakin member ten shwai tu te an tong trai sakchin apoi mo le mimal le a huwa Bible study nei te tong trai na hun man te hi war deu atan a thale mei TKP ten rongbol chan shat chiana BCM Inrelbawlna shachunga TKP thil tum len thei ngei tura program le activity ro man thiang apoi mo em ani khati zong kha Zirlai palina kan Zirthei chuan ni a soi ho tur an run da chwa hi kan chiar chwa vele shimshimange pahni ani a kan unit TKP huang chunga tun aya Inrelbawlna chale zwal kan nei theina turin engtia malak nge thang pahnina MTKP biale unit TKP huanga kan rongbol ho na hian tun aing engtinge inpum khatle zwala rong kan bol ho theyang khati zong kha kan zir ho turani